Karena ke entry exit point kabak ibu ke dia homling. Laga bu homling kalau lawan bu anu bo punya. Kata ke dia jadi ke ba ni. Nama tumbal ong ba ladang ibu homling. Na kumer kan berhenti menit sejirang na borni ha kan berhenti ke bami sanumpo kabala berkoi sedu sama mati saya berokoi. Tenyi ba ketu ke entry exit point kabak ibu homling. Kan nom wanra yang gajinya dah, gaji belum gaji mit juga beri kepada bar. Berkait ke belong dari MPC nampo jirang, galong ladal long. Bagani tersolution ke bangin ha, syakat state government menembor ya ka, bangin haji mutu, syakat state government bayar ke entry exit point, naga bertagani. Kini syak kita kijaka ibadat hangat sisa, gani kepada haji mun sisa di patba, ya gaji rung gaji mit. Jom kita diberi kepada syabat. Kenapa? Kata gaji pentrikam dijungi dengan kaam. Karena kabar Kristo, na kabanta bersongsu bersongkai, na kabanta kahi kepate, na kabanta katri kita kapo kejala dijungi. Long kumta ni beda juga entry exit point. Karena mun aji muhun jadi pajak dan empat. Kalau bandar sibun ba, ilak kilet dibagi belu na sabar ilak penun benmi. Dia ladang ila pandu hante apa lihat kumbala kedau. Ini sisa baong bangila untuk militer dan baru lewat albami bangila bende kata. Berkata ni kan wanla ka jingun ka bakhambahai baca. Bana kalian ke junga long ajimut ya gani. Ibang indra jadi solution rengkat rupat kini ajimut ya kijaka bambu ya entry but exit point. Hasil ai kumlei exit committee rengkat ia menburong jungi ba kani kejitmu jong council ke jungi kan ulong daga bagin penbo ya state government bukan pentreno ya kani ka agak jelas jungi kublesibon itu bagi ajimut ba lafung do kuno ki entry exit point ki level level apona ingin sa asu agar solution pan buat eksena ba ki entry exit point ki level level hadu apona yang berorok away di kemudian berkala muncul ya ketika resolution